أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع آذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. Ey iman doğular! Allah'ını öte köp istegile, cananı tasbih aytıp arulagıla ertemenen keçinde. Al silerge özünün özgöçe rahmatını düşüröt. Anın ferişteleri dağın silerdi karanlıklardan nurga çıkarış üçün Allah müminlerge öte boğur ker. Alardın Allah menen jolukkan gündögü salamdaşуулары assalamu aleykum bolat. Jana Allah alarga öte jakşı soğuğun dayardap koygon. Ey Peygamber, albatta biz seni göğe katarı sүйүнчү kılıcı, korkutucu kılıp jiberdik. Jana Allah'ın izni menen davat kılıp çıkıp jiberdik. Açık, janıp turgan çırak kılıp. Endi sen müminlerge başarat bergen, sүйүнчү habar bergen, albatta Allah'ın özü, Allah'ın fazlı öte zor, çoğun. Jana kafirlarga, munafiklerge başı bergen. Alardın ziyanlarına mani beribegen Allah'a tayangın. Allah ölcetellik kepil. Allah ölcetellik vakil. Ol Ahzab suresinin 41. ayatından tartıp 47. 48. ayatqa çeyingi ayatlar. Ahzab suresinde negizinen Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kadir barkını, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üyülösünü öte köp bayandagan. Şonun üçün bu süreden biz köptögen adab ahlaktardı öğrenebiz, köptögen meselelerdi öğrenebiz. Allah subhanahu wa ta'ala özgöçe bergen sürelerden birisi uşul Ahzab suresi bolat. Buga çeyingi ayatlarda Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de arqılı bir cahiliyet doğrundağı bir nimeni jokka çıkardı. Cahiliyet doğrunda özünün bakma balasının ayalını üylönse, özünün balasınday görüp kelini olup kalat, alganga bolboyt dep
Алар этираз кылат эле кафырлар. Ошол нерсени жокко чыгаруу максатында Аллах субханаху ва таала алдыңкы аяттарда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айтты: "Сенин бакма балдарыңар силердин өзүңөрдүн насаби балаңар болуп калбайт. Аларды балдары, келиндери силерге келин болуп калбайт, аялдары" деген аят түшүргөн. Андан кийин Аллах субханаху ва таала жакшы ийгиликке жеткен бактылуу адамдардын, эркектердин жана аялдардын сыпаттарын айткан эди. Uzun ayat innal muslimina wal muslimat. Ошол жерде Аллах таалам вазакирина Аллаха касира вазакират деген аят айткан. Бул мусулмандардын жакшы сыпаты ким Алланы көп эстеген эркектер, Алланы көп эстеген аялдар деген аят түшкөн эле. Эми Аллах субханаху ва таала ошол аятты улап зикир боюнча бул аяттарды түшүрүп атат. Бул аяттардан түшүрүүдөн максат Аллах таалага шүгүр кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге берилген эң чоң неамат. Үммөткө берилген эң чоң неамат Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахтан кийинки эле эң улуу махлукту Аллах таала бизге пайгамбар кылып жиберген. Ошол пайгамбардын кадыр баркын билиш үчүн, ошол пайгамбарды итаат кылыш үчүн Аллах субханаху ва таала бизге кайра-кайра өкүмдөр жиберет. Мына аяттарда Аллах субханаху ва таала зикир боюнча өкүм кылып атат. Буга чейин вазакирин Аллах касира вазакират деп зикир кылгандардын кабарын айтты, көп зикир кылуучуларды. Эми бул аяттарда Аллах субханаху ва таала өкүм кылып атат көп зикир кылганга. Көп зикир кылганга Аллах таала өкүм кылып атат. Ал аяттын башында я айюхаллазина аману узкуруллаха зикран касира. Я айюхаллазина аману имандуулар узкуруллаха зикран касира. Аллахты өтө көп зикир кылгыла деп атат. Бул өкүм. Я айюхаллазина аману узкуруллах бул өкүм, ал-амр. Демек Аллах субханаху ва таала бул аятта өтө көп Аллахты зикир кылганга буйруп атат. Кур'ан-ы Каримде бир эле зикирге Аллах таалам көп деген кайыт койгон. Узкуруллаха зикран касира ва закирин Аллах касира ва закират. Башка эч бир ибадатка бул кайды жок. Көп деген не көп берилген эмес. Сыпат берилген эмес. Себеби Аллах субханаху ва тааланын зикири негизги нерсе. Эң негизги мусулмандын жашоосу Аллахтын зикири болуш керек. Себеби дүйнөдөгү негизги жашоодон максат Аллах тааланын зикири, Аллах тааланы эстеп, Алланын өкүмү менен жашоо. Алланын өкүмү менен 24 саат жашоодун бүт бардыгы барып такалган жери, байланган жери зикир. Канчалык биз зикир көп кылсак, ошончолук Алланы көп эстейбиз. Алланы эстеген сайын биз Аллага жакындайбыз. Аллага болгон таанышуу, Алланын марифаты, Алланын азаматы, Алланын улуктугу жүрөккө кирет дагы биз Аллах тааланын буйруктарына лаббейк деп дая турабыз. Жүрөктө Аллах болсо биз не кылабыз? 5 вакыт намаз окуганга, орозо кармаганга, хаж, зикир, ибадат бүт баарында дая турабыз. Эгер жүрөктө Аллах жок болсо, анда эчтеке кыла албайбыз. Мусулман бүгүн неге кайдыгер болуп калды? Себеби негизги себеби жүрөктө Аллах жок. Аллахны эстебейт. Ошон үчүн биз кайдыгербиз. Ушул аятта Аллах субханаху ва таала эгер бактылуу болом десеңер, Аллах субханаху ва тааланы дини менен жашаймын, 24 саат Алланы эстеймин десеңер, анда анын бир эле жолу деди, ал некен жол? Зикир. Аллах тааланы эстөө. Алланы канчалык көп эстесек, ошончолук Аллага жакын болобуз. Аллах тааланы эстеген сайын Аллага болгон ышык, мухаббат, сүйүү күчөйөт. Сүйүүгө татыктуу бир эле зат Аллах субханаху ва таала. Калган бүт бардыгы вактылуу. Бүт бардыгы вактылуу, бир гараздын негизинде Алланын гана мухаббаты бела гараз. Эч бир максаты жок болгон нерсе. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала башка амалдарга дагы рух бере турган амалды не кылган? Узкуруллаха зикран касира деп атат. Эй имандуулар, Аллахты өтө көп эстегиле, өтө көп эстегиле. Башка амалдарга караганда дагы муну өтө көп эстегиле деп Аллах таала өкүм кылган. Себеби көп эстеген сайын биз не кылабыз? Аллага жакындайбыз. Аллахтын өкүмдөрүнө бекем болобуз. Ошон үчүн мусулмандардын эң негизги сыпаты, бул илгерилердин сыпаты зикир көп кылган. Бүгүнкү күндө зикир кылганды тарикатчылар деп бөлүп койгон. Тарикатчылар эле кылат, калганы кылбайт деген түшүнүктөр бар. Мындай эмес, туура эмес түшүнүк. Ар бир мусулман зикир кылыш керек. Ар бир мусулман ар дайым зикир кылганга биз милдеттүүбүз.
Bu Allah'tın hükümü uzkurullaha zikran kesira. Allah'tı öte köp estegile degen Allah'ın hükümü. Çünkü oşon üçün Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın zikiri en çok ibadet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat Allah'ın aslındagi en kadir barktуу jogorgu makamga jetetilgan жеткирүүчү нерсе ne dep suraganda zikrullah degan. Allah'ın zikri. Bir sahaba kelip aytat, ya Rasulullah, şariattın hükümleri aябай көбөйүп ketти deydi. Qaysyny kılışты bilbey kaldım, ne kılayın degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Tiling ar daim Allah'ın zikri kılıp öldönüp tursun degen hadis var. Yani ar daim tilingde Allah bolsun degen söz. Ar daim tilingden Allah çıga berse, yüreğinde Allah bolsa, kıymıl hareketin Allah bola berse, sen 24 saat Allah bilen baylanıştasın. 24 saat sen ne dersin? İbadettasın. Kullu muti'in lillah ve huve zakir. Oşon için inşallah jaşoowdu biz ne kılabız biz? Faydalı faydalanabız. Erteң ahiretke barganda ökünbey turgan bolabız. Oşon üçün Allah Subhanahu wa Ta'ala jalpı musulmanlara hayır kılıp ya eyyuhellezine amanu ey imandılar uzkurullaha zikran kesira Allah'ını öte köp estegile dedi. Allah'ını öte köp estegile dedi. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nı esti ulamalar 3 türlü bolat deydi. Birincisi zikir lisani. Til menen zikir kılabız. La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete, istiğfar, salavat, büt bardığı zikir. O til menen bolan zikir. İkincisi bil kalp, jürek menen bolan zikir. Jürek menen bolan zikirdi kebir ulamalar aytışat, bul jürek dagın zikir kılat deydi. Bunu atayı maşık kılışı ürgönüşöt. Ar bir neme daf salganda Allah, Allah, Allah dep adam balası jüregüne basıp jasaganda jürekten dagı Allah, Allah degen soku bolat. Zartın arkasından sokku çıkat Allah dep. Ahir oşol ün adamda Allah, Allah degen ün çıkat. Al adam özü maşık kılganda tasavvufta bunu ürgötet, oşonda zikir kılgan türleri bolat. Bu da zikir bil kalp. Biroq bu zikir bil kalp bir gana oşol jürek menen zikir kılma şekilde adam balası oşol Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın nimetlerini oylasa, estese, oşolarga şükür kılsa, bu da zikir bil kalp. Tiling çarçap kaldı zikir kılayıp jatıp alıp Allah Ta'ala'nın nimetlerini estep atasın. Allah Ta'ala şunça nimet berdi, ben Allah'ın nimetlerini kadırlap aytam dep, özüň Allah'ın bergen nimetlerini estep, oşoga şükür kılıp atasın jürek menen. Bu da zikir bil kalp. Bu da neken? Jürek menen zikir kılуудun bir türü. Kede til çarçaganda ne kılat? Adamdın jüregi zikir kılat. Mına oşuldu. Ne oldu ikincisi? Mına oşuldu kede fikir menen zikir kılasın, oylanosun. Allah'ın nesinde mahlukatlarını esepte oylaysın. Asmanda, jerde karab, büt barını karab, Allah'ın bardığının birdigine, kudretine tam biresin. Mına oşuldağı zikir. Bravo. İnne fi halqis semawati vel arz ve ihtilafil leyli ven nahar la ayatin li ulil albab. Ellezine yezkurunallaha qiyaman ve qu'udan ve ala junubihim ve yetefekkeruna fi halqis semawati vel arz. Jatkanda, oturganda, uktaganda büt avalda zikir kılууdu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytkan. Anan zikir üçüncü türü zikirdin zikir bil javarih deydi. Deneň menen zikir kılasın. Deneň menen zikir kılуу, misal namaz okuu. Bu da zikir. Belki namaz okuganda 3 neseden bolat. Zikir bil lisan da bolat, bil kalp da bolat, bir javarih da bolat. Zikir kılasın, Allahu ekber, Subhane rabbiyal azim, Subhane rabbiyal ala, kıraat, Kur'an, bu da zikir. Yürekten huşu huzu menen okuysun. Jana deneň da kıymıl hareket kılıp Allah'ını esteydi. Oşon üçün namaz bu majmuatı zikir. Zikirlerin büt barını özüne kamtıgan öte çoğun ibadet. Namaz ile okusan sende zikir bil kalp da var, zikir bil lisan da var, zikir bil javarih da var. Deneň menen dagın Allah Subhanahu wa Ta'ala'nı esteysin sen. Oşon üçün bu zikir uşunday ibadet Allah Subhanahu wa Ta'ala uzkurullaha zikran kesira. Allah'tı aябай köp kılgılan, estegile degen. Hadiste aytat Allah deyiverle hatta yuqal mecnun. Elder bu jindi bolup kalıptır degenge şeýin Allah deyiverle degen. Ne desele Allah Allah deyiversen elde jindi bolup kalıptır deydi. Oşoga şeýin zikir kılgıla degen hadis kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.
Ошон үчүн зикирди өтө көп көбөйтүш керек. Зикирди канчалык көбөйтсөк, ошончолук руханиятыбыз күчөйөт. Ошончолук ибадатка болгон бизге мухаббат пайда болот. Ошончолук Аллах субханала ва тааланы тааныйбыз, Аллага болгон мухаббатыбыз, ахиретке болгон даярдык күчөйө баштайт. Ошон үчүн зикир бул Аллах субханала ва таала берген эң чоң неаматтардын бирөөсү. Жана Аллах субханала ва таала өтө чоң ибадатка эч бир шарт койгон эмес. Шарт кайты жок. Башка ибадаттын бүт баарынын шарттары бар. Мисалы намаз окуйм десең шарттары бар. Сырткы шарттары, ички шарттары, убакыттары, кыбланы кара, кийимиң таза болсун, таарат алып, башка абаттар бүт бардыгы бар. Анан намаз ада болот. Башкасы да ушундай. Бирок зикир ушундай нерсе, Аллах субханала ва таала эчтекени койгон эмес. Кийимиң таза болсун, тааратың болсун, кыбланы кара, туруп алып, отуруп алып деген жери жок. Мутлакан Аллах субханала ва таала кандай абалда болсун зикир кыла бер дейт. Мисалы ооруп калсаң, сапар болсоң, башка болсоң, намаздарда дагы жеңилдик берилет. Отура албасаң, жатып оку, туруп оку, отуруп оку, сапарга чыксаң, касыр оку деп. Бирок зикирде андай эмес. Себеби өтө жеңил нерсе. Соо адам дагы, денеси таза адам, кары адам дагы, ооручан адам дагы, жаш дагы, кары дагы, аял дагы, эркек дагы бүт бардыгы кылса боло турган нерсе. Ошон үчүн Аллах субханала ва таала я эйюхаллазина аману зкуруллаха зикран кесира. Эй имандуулар, Аллахты өтө көп эстегиле деген. Бунун чеги жок. Эң көп кылатыган ибадат некен бул? Зикруллах. Аллахтын зикири. Аллахтын зикири канчалык көп болсо, ошончолук биз үчүн чоң неамат. Аллах субханала ва таала өзүнүн сүйүктүү пайгамбары Мухаммад алейхиссаламды бизге берип, анын кадыр баркын баяндагандан кийин эми Аллага шүгүр кылыш үчүн ушул аят түшүргөн. Эй имандуулар, Аллахты өтө көп эстегиле. Себеби ал хатаман набийин, валакин расулаллах ва хатаман набийин. Ошон үчүн Аллах силерге өтө чоң пайгамбар жиберди. Аны эстегиле, Аллага шүгүр кылгыла. Аллага шүгүр кылуунун жолу ар дайым силер Аллах таалага зикир кылгыла dedi. Андан кийинки аятты уландысында васаббихуху букрата ва асила дейт. Васаббихуху букрата ва асила. Жана аны аруулап тасбих айткыла эрте менен жана кечинде. Васаббихуху тасбих айтуу деген сөз. Ага тасбих айткыла букрата ва асила. Букра эрте менен айтылат. Ва асила кечки убакытта айтылат. Эрте менен кеч ага тасбих айткыла дейт. Аллах субханала ва таалага тасбих ва тахмид эки сөз колдонот. Тасбих ва тахмид. Тасбих Аллах субханала ва тааланы бүт кемчиликтен, айыптан тазалоо деген сөз. Кемчиликтен, айыптан тазалоонун тасбих деп айтылат. Биз субханаллах дейбиз. Аркасынан алхамдулиллах дейбиз. Субханаллах ва бихамдихи субханаллахил азим. Субханаллах дегени Аллах тааланын бүткүл кемчиликтерден, айыптардан таза деген сөз. Аллах тааланын кемчилиги жок, айыбы жок деген сөздү араб тилинде тасбих деп айтылат. Ошол эле учурда экинчиси бар тахмид. Алланы мактоо, даңазалоо. Аллах тааланы мактоо, алкыштоо, даңазалоо деген сөз тахмид деген сөз. Эки сөз чогуу келет. Демек Аллах субханала ва тааланы биз тахмид да кылышыбыз керек, тасбих да кылышыбыз керек. Тасбих дегеним некен? Аллах таалам айыптардан, кемчиликтерден аруу, таза деген сөз. Ошол эле учурда эми бардык камыл сыфаттар, толук сыфаттардын бардыгы Аллага таандык дегени тахмид деп айтылат. Бирини бири булар толуктап турат. Бири болуп экинчиси болбой калса да болбой калат. Ошон үчүн тасбих, тахмид чогуу келет. Ошон үчүн биз намаздан кийин башка учурларда субханаллах дейбиз, артынан алхамдулиллах дейбиз, анан Аллаху акбар дейбиз. Туурабы? Бул тасбихтер. Тасбих менен кошо такбирне тахмид да болот. Аллах субханала ва таала бул жерде айтып атат: "Васаббихуху букрата ва асила." Силер Аллахты мактагыла, даңазалагыла, Аллахты айыптардан тазалагыла, ал аруу зат. Качан? Букратан ва асила. Букра ва асила. Букра деген сөз араб тилинде эрте менен субук саадыктан күн чыкканга чейин убакыт айтылат. Букра эмне экен? Эрте менен субук саадыктан баштап, таң аткандан жүргөндөн баштап, күн чыкканга чейинки убакытты букра деп айтылат араб тилинде. Асил
Ashi ekö bir mana. Asil, ashi degeni zavaldan keyingi kun batqanга zavaldan keyingi vaqt aytiladi. Zavaldan keyin kun batib isha vaqtga cheyingi vaqtni ashi je asil deb aytiladi. Tushundingizmi? Lekin bukra taң atqandan, bu sadattan tartib kun chiqqanga cheyin. Al endi asil al zavaldan keyin kun zaval bo'lgandan boshlab o'shol quftanning vaqti kelgunga cheyingi vaqtni asil deb aytiladi. Allah subhanahu wa ta'ala wasabbihuhu bukratan wa asila dedi. Allah'tı ertemenen keç ne kıgıla dağazalagıla, arulagıla, kemçildigi yok dep aytıkıla degen bu ayet. Ulamalar bunu aytat, bu ardayım degen söz. Ertemenen keç degen söz, bu ardayım degen sözden kinaya deydi. Ardayım Allah subhanahu wa ta'ala'nı ne kıgıla, zikir kıgıla, estegile degen söz bulat. Allah'ını ardayım ne kıgıla, estegile, maqtagıla, tasbih aytıgıla, arulagıla degen sözü Allah subhanahu wa ta'ala wasabbihuhu bukratan wa asilah deb bayandagan. Bir manası. İkinci manası bu yerine Allah subhanahu wa ta'ala kebir mufassirler aytat tasbihten murat namaz. Azra ayttık o namaz tasbih kamildir. Bunda zikir bil lisan da var, bil kalp da var, bil cevarih de var. Eğer namaz alatırgan bolsak, anda bukradan murat fajr namazı. Ertemenin fajr namazı. Asiladan murat kalgan 4 namaz. Zavaldan keyingi 4 namaz zavaldan keyin okulat. Zuhur, asıl, maghrib, isha. Bu 4 namaz zavaldan keyin okulat. Eğer de namaz alatırgan bolsak, anda ne oldu? 5 vakt namazga işara oldu. Bukradan fajr, kalgan 4 namaz asılga girip ketedi. Uşul 5 vaktı okup namazdı. Uşul vaktlarda Allah'tı dağınazalagıla, Allah'ın maktagıla, Allah'ın ayıbıda yok, mesajı kemçildiği yok dep arulagıla degen mana çıkadı. Düşünüyor mu? Demek wasabbihuhu bukratan ve asila degenden ulamalar kebir mufassirinler namazı alıp durup namazdan murat ne 5 vakt namaz. Uşul 5 vakt namazda dağın Allah'ın zikri kıgıla degen söz aytışat. Uşul ayattan ulamalar aytat, zikir kılgan ulamalar aytat, ayattan ertemenen keç degenden bilinet, zikirlerde, tasbihlerde ertemenen keçinde tolturup duruş gerek deydi. Oşonun üçün zikirlerde ertemenen zikir, keçki zikir dep bölüp koyat. Bilesinglerbi? Ertemenen tolturabız yüz-yüze, buna keçinde yüz-yüzden tolturabız degen oşol bukrata ve asila negizinde alıngan. Oşonun negizinde maşayıhtar uşuntep zikir kıl dep aytkan. Eğer biz uşul ayattan namaz manasından atılgan bolsak, anda ne oldu? 5 vakt namaz işara kılındı. 5 vakt namaz okugula, bul dagı zikir, jana 5 vakt namazdan keyin dagı zikir kılgıla degen mani çıkadı. Üçüncü mesele ulamalar aytat, eğer 5 vakt namaz alatılgan bolsak, anda 2 mal kaldı deydi. Birincisi, fajrdan keyin, kun çıkkandan keyin zavalga çeyingi vakt. Bu aytılgan jok Kur'anda. İkincisi, kuftandan keyin fajrga çeyingi vakt aytılgan jok. To'g'rimi? Qani aytildi da. Bu ekönü nega aytmadi, bu ekönü nega aytılmadi dese ulamalar aytat. Anın sebebi fajrdan keyingi vaqt, kun chiqqandan keyin zavalga çeyingi vaqt bu adam balasının özünün iştep qursagını toyg'uza turgan vaqt. Oşol ertemenen turasındagı zuhurga çeyin işteysin. Oşol qursagыңды bagıш üçün, uy bilen nafakası üçün işteysin. Oşoga Allah Taala vaqt bergen. Al siz pendebis qursagыңды bak dep Allah subhanahu wa taala ne kılgan? Oşul vaqtda vaqt bergen, oşul vaqtda sen iş kıl dep. Oşonun üçün sahabalardan doğrunu karasaňar, sahabalar bizge oşop 24 saat işlegen emes. Sahabaların doğrunda Allah'ın kılgan işi zuhurga çeyin bolgan boldu. Zuhurga çeyin işlegen boldu, kalgan wagt boş bolgan. Oşol vaqtda işini kılıp, ticaretini bütürüp, oşol tapkarına kanaat kılıp yaşagan. Oşo jetken, berekeli bolgan. Bugün biz ertemenen keç çeyin işteyiz. 24 saat işteyiz, 12 saat işteyiz, bölüp işteyiz. Jetpeyt. Bereke yok. Sebebi Allah Taala'nın unutup kaldık da. Allah'ın hükmünü birinci orunga koyup, uşul vaqtda işlegen, oşon üçün Allah Taala bereke bergen, dünyası da bolgan, ahirette bolgan.
Бүгүн дагы эгер ким dünya ahiret kurам dese, эң жакшы жол эрте менен фажырдан кийин зухурга чейин иштесе, ал жетет ошол иншалла. Ошол өзүнү, үй бүлөсүнү башканы бакканга жетет. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала бул вакытты бизге эмне кылган? Бош кылып берген. Түшүнүңөрбү? Бул курадан кийинки маселе болду. Андан кийинки маселе экинчиси эмне болду? Ишадан кийин, куфтандан кийин фажырга чейинки аралык. Бул да айтылган жок. Аллах субханаху ва таала куфтан намазынан кийин фажырдын аралыгындагы вакытты эс алганга берген. Эс алуу үчүн. Аллах субханаху ва таала бизге уйку берет, анан эс алабыз, ошол түнкү уйку болот. Бул эс алуу убагы. Ошон үчүн бул эс ала турган убагы, тиги иштей турган убак, калган вакыттар Аллахтын зикри менен. Эң афзал зикир намаз. Жок дегенде Аллахны 5 мал эстеш керек бир күндө. Түшүнүп атасыңарбы? Жок дегенде Аллах субханаху ва тааланы 5 мал эстеш керек. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала бизге эмне кылган? 5 мал намаз фарз кылган. Ал эми эрте мененки аралыкты бош кое берген. Ал өзүбүздүн курсагыбызды тойгозуш үчүн, үй бүлөбүздү бакканга, касып кылганга уруксат берилип атат. Куфтандан кийинки вакыт бул эмне болду? Дем алганга, күн чыккан фажырга чейинки аралык дем алганга Алла таала мүмкүнчүлүк берип атат. Бул эми жалпы адамдарга берилген маселе. Ал эми Аллахтын хас достору болот. Авлиялар, уламалар, курралар. Алар үчүн Аллах субханаху ва таала ушул вакыттарда да ибадат койгон. Эки вакытта ибадат койгон. Аларды аткарат. Мисалы, эмне кылынат? Күн чыкканда ишрак деген намаз окулунат. Күн бир аз көтөрүлгөндөн кийин зуха деген вакыт эмне болот? Намаз окулунат. Бул Аллахтын сүйүктүү пенделери аткарат. Алар ушул вакыттарды дагы бош кетирбестен, тек кетирбестен ибадатты өткөзөт. Анан түнкү вакыттарды тахажжуд менен өткөзөт. Демек, ишрак, зуха, тахажжуд намаздары окуган бул Аллахтын достору булар. Аллах фарз важип кылган эмес. Алар өздөрүнүн мухаббаты менен, Аллахга болгон ишкы, мухаббатты негизинде эмне кылат? Ошол ибадаттарды аткарат. Бул ыктыярдуу ибадаттар. Ошол ыктыярлуу ибадаттар менен Аллах тааланын досуна айланат. Аллах тааланын досуна айланат. Ал эми жалпы элге, жалпы мусулманга Аллах субханаху ва таала 5 вакыт намаз деген болду. Бүгүн биз 5 вакыт намаз окуп эле болду, авлия болуп калдым дейбиз. Иншалла болобуз. Кудай кааласа Алла таалам авлия кылсын баарыбызды. Бирок 5 малдан сырткары дагы ыктыярлуу Аллахка болгон мухаббатыбызды көрсөтүшүбүз керек. Өз ыктыяры менен. Ал ишрак намазы, зуха намазы, тахажжуд намазы түнкү, элдер иш менен алек болгондо, элдер уктап аткан учурда сен туруп я раб, я раб, я раб десең Аллах дуаң кабыл кылат. Аллах куруп кол кайтарбайт. Аллах берешен зат. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала бул жерде васаббихуху букратан ва асила дейт. Аллахты аруулагыла, Аллах кемчилдиги жок, таза затты тасбих айткыла, букра ва асила. Эрте менен жана кеч дейт. Эрте менен кеч мутлак вакыт, ар дайым деген сөз. Же эрте менен кеч деп болсо, эрте менен кеч жок дегенде ошо тасбихлерди толтуруш керек. Ошон үчүн жок дегенде зикирдин эң азы эмне кылыш керек? 5 вакыт намаздан кийин Субханалла, Алхамдулилла, Аллаху акбарды 33 толтуруш керек. Эң аз бул аднасы. Уламалар аднасын айткан эмес, бирок ушуну айтсак болот биз. Эң азы бул. Көбү зикирдин узкуруллаха зикран касира деп атат. Көбү чеги эмне десе, уламалар чегин айтат. Эң көп чеги ар бир нафас менен чогуу зикир кылуу. Ар бир чыгып аткан демге, кирип аткан демге Аллах, 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 Аллах деп туруу бул зикирдин эң жогорку даражасы. Зикирдин эң чоң даражасы. Бул бир күндө келип калбайт. Бир жыл, 2 жылда келбейт. Бул көптөгөн машык кылып, Аллахны зикир кыла берип, Аллах субханаху ва таала адамдын дилин жүгөтүп коет. Ал өзүнөн өзү эле дем алганда билбейбиз го. Дем кирип чыкканды билбейбиз. Байкабай калабыз. Ошондой эле акыры Аллах субханаху ва таала дилиңди ушундай кылып коет. Сен кааласаң, каалабасаң өзүңдөн өзү тилден Аллах, Аллах, Аллах деген зикир чыгаткан болот.
Бирок бул bir күндө, bir жылда, 6 айда болуп калаткан нерсе эмес. Буга көптөгөн машык керек, көптөгөн убакыт бериш керек. Анан Аллах субханала ва таала ушундай макам берет. Сен эч качан кайдыгер болбойсуң. Аллахты унутпайсың. Жатканда, турганда ар дайым оозуңдан Аллах, Аллах деген зикир чыгып тура берет. Зикир чыкпаса дагы Аллах деген нерсе накыш болуп калат жүрөктө. Ошол эске келе берет. Mahbubu haqiqi huvallahu subhanahu wa ta'ala. Başka nesinin barını unutasın, ошол эле эсиңне Аллахны эстеп эле жүрөккө ага мухаббат келе берет. Ушул негизги максат ошол. Эгер зикирден максат ошол. Эгер ошол хузур, Аллахтын зехинге алып келүү, Аллахнын вujуду бардыгы, кудурети адамга камыл, расих болуп калган болсо болду. Ошол расих болуп сиңип кетиш үчүн биз Аллахны көп эстейбиз керек болот. Зикир аркылуу биз Аллахны айнама кунтум ва хува маакум деген не даражага жете турган болобуз. Ошон үчүн Аллах субханала ва таала бул аятта, кыска аяттарда бизге эмне өтө чоң бактылуулуктун жолун ачып, Аллах таала айтып атат: "Я аyyuhallazina amanu uzkurulloha zikran kaseera." Ey имандуулар, Аллахты өтө көп эстегиле, Аллахны өтө көп эстегиле, "Wasabbihuhu bukrata wa asila." Жана ага тасбих айткыла, эрте менен кечинде. Аны тасбих айтып, аруулагыла, анын кемчилдиги жок, анын неси жок, айыбы жок затты эрте менен кеч айтып тургула деди. Бул зикир боюнча Аллах тааланын бизге өкүмү. Ошон үчүн бардык мусулмандардын милдети Аллахны көп эстөө. Аллах субханала ва таала мага да, силерге да, баарыбызга Аллахны көп эстегенге товфик берсин. Зикирден негизги максат болгон өзүнүн хузуру, Аллах тааланы ар дайым биз Алла менен чогуу болушлук максат болсо, ошол максатты Аллах таалам бизге насип кылган болсун. Ошон үчүн бул өтө керектүү аят, керектүү сабак. Эми зикир көп зикир кылсам не болот? Анын пайдасы эмне? Намаз окусам не болот? Анын пайдасы эмне? Кийинки аятта Аллах субханала ва таала ошону баяндап атат. Аллах таалам өзүн эстеген адамдарды жөн калтырып койбойт. Биз бирөөбүздү эстесе унутуп калышыбыз мүмкүн, билбей калышыбыз мүмкүн. Туурабы? Баарын эстей албайсың да билбейсиң. Бирок Аллах субханала ва таала канча махлук болсо баарыны ким кантип эстеп атат, кантип зикир кылып атат, бүт баарын билет, угат, билет турат. Жөн койбостон ал берешен зат. Ал жөн эле койбойт, ул эле курсан болуп кала бербейт Аллах таала. Ал берешен зат, Аллах таалам ошого жараша өзүнүн неаматтарыны не кылат? Берип турат. Кийинки аятта Аллах субханала ва таала зикирдин пайдасын айтып атат. Намаз окуганын пайдасын айтып атат. Намаз окусаң эмне пайда болот, зикир кылсаң эмне болот деген адамдар көп сурайт да. Кур'ан-ы Каримде Аллах таала өзү баяндап атат: "Huvallazi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz-zulumati ilan-nur wa kana bil-mu'minina rahima." Мына ошол аятта Аллах субханала ва таала зикирдин пайдасыны жана намаздын пайдасыны Аллах таала баяндап атат. Huvallazi yusalli alaykum. Аллах ушундай зат силерге өзгөчө бир ырайымын төгөт. Өзгөчө бир ырайымыны берет. Wa malaikatuhu, жана Аллахтын мелейми, фериштелери да силерге истигфар кылат. Liyukhrijakum minaz-zulumati ilan-nur. Силерди зулумат, караңгылык, надандыктан нурга чыгарыш үчүн. Нурга чыгарыш үчүн. Wa kana bil-mu'minina rahima. Аллах муъминдерге өтө ырайымдуу. Өтө ырайымдуу деген аят. Huvallazi yusalli alaykum. Бул yusalli салаттан чыккан. Салат деген сөз, ушундай сөз бул муштарак. Салат деген сөз нисбатына карап өзгөрө берет маанасы. Сала Аллахка да айтылат, сала фериштеге да айтылат. Сала кимге айтылат? Бендеге да айтылат. Маанасы башка-башка. Бир эле сөз нисбатка карап маана өзгөрө берет. As-sala деген сөздүн лугави маанасында al-mayl деген маанасы бар. Ооп кетүү деген сөз. Ооп кет деген маанасы келет. Негизги лугави маанасында as-sala min Allah. Аллахтын тарафтан сала деген сөз бул Аллахнын өзгөчө рахматы деген сөз. Аллахтын өзгөчө рахматы, ырайымы деген сөз as-sala деген сөз. As-sala min al-malaika istighfar. As-sala деген сөз эгерде фериштелер тарафтан айтылса не болот экен? Ал истигфар маанасында. As-sala min al-abd
Некен? Ад-дуа. Бендин тарafından болсо эмне? Bu дуа. Салатул жаназа дейбиз да. Жаназа намаз деген эмне? Мейитке, мархумга дуа деген сөз. Ошол эле дуа. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн ас-сала деген сөз муштарак. Муштарак сөз, мунун маанилери көп. Бул не үч түрлүү маанасында айтты, уламалар айтышат. Булар не болот экен? Нисбат менен өзгөрө берет. Аллахтын тарафынан башка, фериштелердин тарафынан башка, жана бендин тарафынан башка маани бере берет. Эми хуаллази юсалли алейкум. Ал ушундай зат юсалли алейкум, силерге өзгөчө рахматын түшүрөт деген сөз. Силерди өзгөчө эмне рахматы менен бөлөп алат деген сөз. Ва малаикатуху, жана Аллахтын фериштелери дагы силерге истигфар айтат деген сөз. Түшүнүңөрбү? Аллахтын өзгөчө рахматы, анан сыткары Аллахтын фериштелеринин истигфары. Üçüncü nimet айтып атат: "Liyukhrijakum minaz-zulumati ilan-nur." Силерди караңгылыктардан, туңгуюктардан неге чыгарат дейт? Нурга, жарык заманга чыгарат деген аят. Демек, Аллах субхана ва таала Аллахты көп эстегендерге, намаз окугандарга өзгөчө сый берет экен. Биринчиси юсалли алейкум, өзүнчө бир Аллах таала рахмат жагдырат. Бейнамазга берилбеген рахмат намазханга берилет. Зикир кылганга берилбеген рахмат зикир кылганга Алла таала берет. Түшүнүңөрбү? Бул юсалли алейкум алдыңкы аяттагыларга берилип аткан немат болуп атат. Ошон үчүн бейнамаздарга көптөгөн бейнамаз адамдар бар, намаз окубаган. Алар Алланын өзгөчө рахматынан махрум болуп калат. Кур калат. Намаз окуп бешикке барып эмне таптың? Ошол деле жүрөсүн дегендер бар, бирок сен Аллах тааланын тарафынан өзгөчө бир рахматка бөлөндүң. Ал рахматты кааласа Аллахым бул дүйнөдө берет, көбүнчө эмне кылат? Ахиретте берет. Ахиретке негизги жайга барганда элдерге берилбеген өзгөчө саңа мамиле, өзгөчө сый, өзгөчө нерсе ахиретте берилет. Ошол намаз окугандарга, зикир кылгандарга болот. Ошон үчүн юсалли алейкум, Аллах силерге өзүнчө эмне кылат дейт? Өзгөчө өзүнүн рахматын түшүрөт. Өзгөчө рахматын берет, ырайымын берет. Ва малаикатуху, Аллахнын фериштелери дагы силерге истигфар тоба кылат. Истигфар айтып турат Аллахтын тарафынан. Лiyukhrijakum minaz-zulumat, бул эң үчүнчү нематы Аллах берген. Алла таала намазхан адамдарды адаштырбайт. Аларды караңгылыктан нурга чыгарат. Зулумат жам, нур муфрат. Көрүп атасыңарбы? Караңгылык, жахалат көп. Ар түрлүү жахалат бар. Андан жарыкка чыгуунун бир эле жолу бар. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дини, Аллахтын дини, пайгамбардын сүннөт жолу. Башка жол жок. Эгер жолдор көп болгондо нурду анвар деш керек эле. Башка сөз айтыш керек эле. Бүт Кур'ан-ы Керимде зулумат ва нур, зулумат нур келет. Кур'ан бүт карасаңар, биякта зулумат жам сыйгасы көптүк түрдө, нур жалгыз түрдө. Демек, жашоодо караңгылыктын түрү көп. Ар ким ар түрлүү караңгылыкта. Бирөө нафстын караңгылыгында, бирөө шайтандын караңгылыгында, бирөө замандын караңгылыгында, бирөө дагы бир караңгылык доордо жашап атат. Ар ким өзүнүн жахалат доорунда жашап атат караңгылыкта. Ошол баардык караңгылыктан чыгара турган нерсе бир гана нур, Аллахтын хидаяты. Аллаху нурус самавати вал арз. Масалу нурихи камишкат. Дахилная. Ошон үчүн караңгылыктардан чыгара турган бир эле нур некен? Аллахтын нуру. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт жолу. Башка жол жок. Ушул менен гана биз нурга, жарык, айкын жашоого өтөбүз. Андан башка адам мен жыргап атам, сонун жашоом деши мүмкүн. Бирок акыйкатта ал караңгылыкта. Же нафстын кулу, же акчанын кулу, же шайтандын кулу, же бир нерсенин кулу, караңгылыкта жашап атат, өзүнү мен кыйынмын деп, бактылуумун дейт, акыйкатта бактысыз адам. Бактылуу адам ал хидаят тапкан адам. Бактылуу адам пайгамбар алейхиссаламды ээрчиген адам. Аллах таалам зикир кылгандарга көп, жана намаз окугандарга өзүнчө бир нур берем деп атат. Өзүнчө бир бакыт берем деп атат. Ал нур эмне кылат экен? Юхрижакум миназ-зулумат илан-нур. Ал нур менен караңгылыктардан аларды чыгарамын дейт. Демек, намаз окуган адам караңгы адам эмес. Билип алгыла. Намаз окубаган адам караңгы адам.
Кудайды таныбаган адам караңгы адам. Кудайды таныган адам акылдуу адам. Билимдүү адам. Ал жарыкта жүргөн адам. Ошон үчүн Аллах Таала айтып атат, бул караңгыда калган адамдар эмес. Булар не? Чыныгы жашоодогу бактыруу инсандар. Мени көп эстеди, мени көп зикир кылды, менин үчүн намаз окуду, менин үчүн жашоодун ардадыбы? Эми Аллах Таала өзгөчө аларга рахмат жаадырам. Кала берсе менин фериштелерим артынан аларга истигфар кылат. Жана мен аларды караңгы жолдордон эмне кылам? Нурга, хидаятка баштап коёмун. Алар элдер адашып, жолун таппай жүрсө, булар туура жолдо, багытта, жарыкта, нурда жашашат дейт. Бул мына ушул зикир кылгандын, дуа кылгандын, Алланы көп эстегендин, жана намаз окугандын эмнеси экен? Берекети, файдасы. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما деген аяттар янып атат. وكان بالمؤمنين رحيما дегенден билинде такиттеп келип атат. Аллах субханаху ва таала момундарга аябай боорукер, аябай райымдуу. Алланын райымы ар дайым момундарга Аллах таалам өтө рахим боорукер зат. Demek Allah Subhanahu wa Taala'nı biz estesek, Allah Taala bizi kuru kaytarmaydı. Allah özü esteydi, en жақсы жаматты esteydi. Andan sırtkarı yaşoğuza emne kıladı eken, özgöçe rahmatlarını bölüp durat, özgöçe rahmatlarını düşürüp durat, ferişileri koyup onlar istiğfar kıladı. Andan sırtkarı adaştırbaydı, al tura bağıtta olad, alarga Allah Taala'm nur veremin deydi. Jana alardın yüzünde, betinde, yaşoğusunda ne olad? Nur olad degen ayat. Andan keyingi nimet bul ahirette beriledi. Endi bul dünyadagi nimetini aytdi Allah subhanahu wa taala. Ahirette ne nimet beredi? Sen Kudaydı bul dünyada istediğin köp namaz okudun. Ahirette ne olad dese, keyingi ayatda Allah aytib atat. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyya degen söz, bul salamdaşуу degen söz. İki adam jolugup salamlaşkan sözü tahiyya dep aytılат Arap tilinde. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu. Allah'a jolukkan günü alardın özara bayağı iki adam jolukkandagı bayağı salamdaşuusu salam. Assalamu aleykum degen söz bolat. Ne oldu? Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Allah'ın has bendeleri Allah'a jolukkan uçurda Allah Taalam ne deytken alarga? Salam. Assalamu aleykum degen söz bolat. Wa a'adda lahum ajran kerima. Janalarga ötö jakşı, eng jakşı sыйлуу ajırlarda, sooptordu daýardap koygan deydi Allah Taala. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyanın türü köp aldar. Tahiyya musulmanlar assalamu aleykum deydi. Bize salamatsızbı deydi. Har bir tilinde salamdaşуу bar. Bardыгı jayız. Biroq eng jakşı tahiyya assalamu aleykum degen söz. Musulmandın bu şiarı. Assalamu aleykum. Allah'ın sizge salamı, rahmatı olsun, tinçliği olsun degen söz. Bu en jakşı salamdaşуу. Oşon üçün musulmandarga Allah subhanahu wa taala kıyamet günü Allah'a jolukkanda assalamu aleykum dep Allah kütüp alat. Selamun qawlan min rabbir rahim. Vamtazul yawma eyyuhal mujrimun. Selamun qawlan min rabbir rahim. Merimdүү Rabbin tarafından sizlerge salam bolsun degen ayat var. Kıyamet korkunçtuu gün. Eldin bari korkut. Eldin bari köşülap durat. Oşol uçurda Allah'ın özgöçe bendeleri, Allah'ın köp istegen 5 vakit namaz kaldırgan adamlarga Allah Taala ne aldın alayla elan kılıp koyatken. Selamun aleykum dep. Sizlerge salamatlık bolsun, korkpagıla, tinçlik bolsun dep. Bu ahiretteki nimet. Dünyada tuğra bağıttasın, Allah'ın özgöçe közömöldösün rahmatında. Ahirette olsa Allah subhanahu wa ta'ala elinin bari korkup toşlap durganda selamun aleykum. Yawma tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Allah'a jolukkan uçurda Allah subhanahu wa ta'ala ne deytken? Sizlerge Allah'ın özgöçe salamı bolsun dep Allah Ta'alam estep durat eken. Bul ahiretki bolgan nimet. Ahirette berilýän eng çoň syhlyk. Namaz okup atasın, ne olup atat, zikir kılıp atasın, ne olup atat, oşonda eylesin degenleri aytış gerek. Elinin barı hıcalat bolgan uçurda Allah Taalam meşitke kattagan adamdardı, namaz taşlabagan adamdardı, zikir kılgandardı. Uşunday özgöçe salam menen
не күтүп алат. Салам деген сөз мусулманга негизи 3 жолу айтылат. Балким Кур'ан хадистен билинет. Биринчиси Аллахтын тарафынан келген саламды айтып атам мен. Биринчиси адам бул дүйнөдөн ахиретке кетип аткан учурда ар бир адамга Азраил алейхиссалам келет. Азраил алейхиссалам келип, ассаламу алейкум дейт, Аллахтын тарафынан келип. Салам берет. Кийин айтат, мен Аллахтын тарафынан келдим, жаныңды алганы келдим дейт. Аллахтын тарафынан саламын алып келет ким? Азраил алейхиссалам. Экинчиси салам Аллахтын тарафынан махшарда болот. Махшар майданында элдин баары турганда өзгөчө Аллахтын саламы болот. Мына ушунда тахиятухум яума ялқаунаху салам. Көрдүңөрбү? Махшар майданында Аллах субханаху ва таала өзгөчө саламын дагы жеткизет Аллахтын өзүнүн сүйүктүү бенделерине. Үчүнчүсү бейишке киргенде. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم آياتنا سلام عليكم طبتم بما كنتم بما صبرتم طبتم بما صبرتم والملائكة يدخلون عليه من كل باب Beyişe girgende dağın ne kılat eken ferişteler ar bir eşikten gelet deydi. Selamun aleykum. Tebtum. Kadınlar Allah'ın silerge rahmatı olsun. En жақсы adam silersinler. En tayyip insanlar, en жақсы baktır adamlar silersinler deydi Allah subhanahu ta'ala. Oşun için Allah'ın salam degen sözü bu öz çok nimet. Allah'ın salamına yetiş için ne kılış gerek eken? Allah'ın köbesleş gerek. Uzkurullaha zikran kesira. Allah'ını köbestegile deydi. Ertemenen keç ardayın. Andan sıtkarı 5 vakit namazga beken boluş gerek. İnşallah Allah'ın köbestep jana 5 vakit namazga takay baylansak, inşallah Allah'ın astındağı bere turgan jaza, mına Allah'ın astından berүү üчүн ne sıylıkka özgöçö Allah'ın salamına biz ne salam bizge nasip bolat eken. Oşun için Allah subhanahu wa ta'ala tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Alardın bir-biriga olgan jolukkanda aytadigan sözdörü salam. Assalamu aleykum deydi. Josam Allah menen jolukkan günü alardın ortasındağı salamdaşuusu meken assalamu aleykum. Selamun qawlan min rabbir rahim. Degen söz bolat. Wa a'adda lahum ajran kerima. Bu 4-üncüsü. Jana Allah Taala balarga özgöçö sый soğuktorda aytып койгон дейт. Ajran kerima sıyda aytылат. Ajr sıylar. Amen. Soğuk kerima en жақсы. En жақсы sıylı tabaktardı, sıylı nerselerdi, sıylı soğuktorun büt barını Allah Taala ne kılat eken? Dayardap koyat. Allah'ın gazabı jok, qarı jok. Allah Taala razı bolup atat. Selamun aleykum dep atat. Boldu hem salam degen gazap bolbойт. Ошентип эле койбоштон Allah Taala эмне деп атат? Dağın özgöçö ma la aynun ra'at ve la uzunun sami'at ve la khatara ala qalbi bashar bolgon nimetlerdi Allah ne kılgan deyt? Dayardap koygon ve a'adda lahum ajran kerima. Düşünüңөрбү? Demek zikir kılуу en çoğ ibadat. İbadatların ruhu, negizi. Jana Allah subhanahu wa ta'ala zikir kılgan, köp zikir kılgandardı, köp namaz okugandardı, takay namaz okugandardı özgöçö rahmatıga bölөйт. Özgöçö perişteler da istiğfar tövbe kılıp turat артынан. Jana Allah subhanahu wa ta'ala bul dünyada adaştırбай тура жолду көрсөтөт. Jana Allah subhanahu wa ta'ala ahirette ne kılat eken? Özünün tarafından salamını men razılık ekendигini jariya kılат. Elin barık jırat bolgonda jırat bolbogula udkhuluha bi salam. Salamatlık menen beyişe kirgile dep Allah Taala öz hüküm kılat. Andan keyingi ayatta Allah subhanahu wa ta'ala kayrele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kadir barkını bayandap atat. Peygamber aleyhisselam ulu peygamber. Peygamberimizin bu ayatta 5-6 sıfatını bayandap atat. Peygamber aleyhisselam'ın sıfatı aябай köp. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala köp sıfatlar aytkan. Jalpısından ulamalar 1000, kebir ulamalar 1300 Allah Peygamberimizin asma-i sıfatları var deydi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın asma-i sıfatları çeksiz. Allah zatı çeksiz, sıfatı çeksiz. Peygamber aleyhisselam'ın sıfatları çeksiz ulamalar aytadi. Kebir ulamalar
Allama Suyuti rahmatullah aleyh başkalar Peygamberimizin sıfatlarını kebirler 1300'e şey açıkan. Bunday sıfatı köp bir zat Allah subhanahu wa ta'ala bir munavvar insandı, feriştesi mal insandı, adam suretini bergen bizge peygamber kılıp o zatın sıfatlarını Allah Teala aytıp atat. Ya eyyuhan nebiyyu inna arsalnaka şahiden ve mubeşşiran ve nezira. Ey ulu peygamber, elbette biz seni jiberdik şahit kılıp. Şahit degen güvölük ötközün aytат. Şahit ne güvölük ötkön adam ayttat. Mubeşşir başarat berүүчү, sүйүнчүлөөчү, nazir korkutuuçu, ve da'iyen ilallahi bi iznihi ve sirajan munira. Da'i davatçı degen söz. Allah'ın joluga, Allah'ın ruhsatı menen davat kılasın deyt. O sirajan munira jana sen janıp turgan çıraqsın deyt. Jana sen janıp turgan çıraqsın deyt. Birincisi şahit, peygamber sıfatı. İkincisi mubaşşir, üçüncüsü nazir, dördüncüsü da'i, beşincisi sirac, altıncısı munir. Ana şu bir ayette Allah subhanahu wa ta'ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kança sıfatını ayttı? 6 sıfatını ayttı. Şimdi bu 6 sıfatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatı. Demek Allah subhanahu wa ta'ala bizge jönököy peygamber bergen emes. Al khatamen nebiyyin vel murselin. Bu peygamberlerden nesi aslı. Oşonday zatты Allah Taala peygamber kılıp bergen, oşonuň üçin peygamberňardy kadırlagıla dep atat Allah Taala. Kadırına jetkile, anın sünnetini taştabagıla, aga salavat aytkanı toktotpogula, al zatına kançalyk jakyn bolsaňar, oşonçoluk maga jakyn bolasyňar, oşonçoluk menin süýüktүү insanyma aylanasyňar dep Allah subhanahu wa taala peygamberimiziň kadır barkyny bayandap. Ya eyyuhan nebi inna arsalnaka şahida. Şahit degen güvölük ötü degen söz. Misalı bir iş bolsa, kazın aslında barıp bir güvölük ötet. Kim güvölük bar bilse güvölük ötet koy, oşonu şahit dep aytylýar. Bu jerde peygamber şahit degeni kıyamet günü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jalpy ümmet tarafından, peygamberler tarafından, öz ümmetin tarafından da güvölük ötet. Peygamberlerge da Allah Taala surayt. Oşul hal ballagtum men jibergen din jetkiziňer degende peygamberler jogap berет. Oşol uçurlarda Peygamber aleyhisselam bizim ümmetke dagı, başka ümmetlerge dagı jogap bergen şular bolat. Oşon üçin Peygamber aleyhisselamdy şahit dep aytylýar. Al kişi şahit güvölük ötülöt. Ahirette Allah'ın aslına barganda ne kılat ümmetige boyunca men jetkizdim, hakykatda aýtdym dep güvölük ötüt. Oşon üçin şahit dep aytylýar. Wa mubaşşir. Mubaşşir degen süýünçülöwçü degen söz. Peygamber aleyhisselam musulmanlarga özgöçe dindegi adamlarga ne kılat? Başarat beret. Oşon üçin kийинки ayatda "Ve beşşiril mu'minin" dep atat. Mu'minlerge süýünçü habar bergin dep atat. Süýünçü jakşı habar beret. Demek peygamber jönü korkturup jüre berbeyt. Korkturup jüre berbeyt. Peygamber kede ne kılat? Jakşı adamlarga jakşı syl bar, jakşı belek bar, jakşı sowap bar dep süýünçü habarlar aýtyp turat. Muna şunu mubaşşir dep aýtylýar. Mubaşşir we nazir. Ökö çoğul kelip peygamberlerden sıfatı mubaşşir we nazir. Korkutuğu da var alarda, süyüncü de var. Biröğü korkutat, biröğü süyüntüt. Musulmanlar süyüntüt, kafirler korkutat. Turemez bağıt ketip kaldığına, turemez kıldığına, erten ölösün, küyösün, jok bolasın, kıynalasın, azap var dep korkutulat. Oşon üçin peygamberden iki sıfatı var. Oşon üçin peygamberlerden miraskollarda da iki sıfat boluş gerek. Ümmetke davat kılganda, ümmet din yetkizgende, jakşı iş kılsa başarat boluş gerek, başarat. Süýünçü habar, to'g'ri emas qilsa qo'rqitish kerak, ani aytish kerak. Xudaydan qo'rq, bunday qilganing to'g'ri emas, haram ishni qilib o'tasan, bunday yo'ling to'g'ri emas, haram yo'l. Erten Xudayning aslına barganda jazosini tartib qolasın deb qo'rqitish kerak. İki sıfatdan boluş gerek. Peygamber aleyhisselam'ın iki sıfatı bolgan, mubaşşir ve nazir. O da'iyen ilallah bi iznihi. Üçüncüsü aytып atat, Allah'ın izni menen davat kılat deydi. Demek peygamberlarga davat kılуу bu farz, milleti bularning tüzmö-tüz. Kaganlarga peygamber arkılуу desek bolat, negizgi davat bu peygamberler milleti. Bi iznihi Allah'ın izni menen, Allah'ın ruhsatı menen degen söz. Çünkü oşon üçin tüzmö-tüz bu hökümlörün müt bardygy peygamber aleyhisselam'a kelgen. Peygamberden keyin peygamber kelbeyt, oşon üçin işti ulantyş üçin ulamalardyň milleti. Anan da keyingi ulamalar üçin kete beret. Ümmet kılam dese jakşı iş kıla versin, Allah berekesin versin. Birok davatty negizgi mukallaf kılgan zatlar bu kimler eken? Peygamberler. Oşon üçin Allah Taala "Ve da'iyen ilallahi bi iznihi"
Allah'ın joluga çakırat alар, Allah'ın ruhsatı menen dep atat. Allah ruhsat berse anan kılat, ruhsat berбесе kıla alбайт. Birinci manası. İkinci manası biiznihi degeni davat kılıp hidayetка kirgizişlik anın kolunda emes. Allah izin berse anan hidayetка kelet. İzin berбесе hidayet kelbeyt degen dagın manası var. Bunu dagı mufassirinler bayandagan. Andan keyingi ayatda o sirajan munira dep atat. Peygamber aleyhisselamda Allah subhanahu wa taala siraj deydi. Siraj degen o çırak aytılат. Munir degen nurlu degen söz. Nurlu çırak degen deydi. Allah subhanahu wa taala peygamberimizni nurlu çırak dep çırak okşatkan. Allah subhanahu wa taala peygamber aleyhisselamdı künge okşatkan emes tuğanlar. Kur'an-ı Kerim'de başka yerde siraca vahhaca dep kelet. Ayette siraca vahhaca. Bu künge aytılgan. Künde Allah taala yaratkan sirac vahhac. Vahhac degen tağı çıkıp durgan, kügüze turgan ottu aytılат. Tağı çıkıp durgan, kügüze turgan ottu aytılат bu kün. Tağı çıkıp durat, kügüze turar. Biroq Allah subhanahu wa taala peygamberimizni maqtagan yerde sirajan munira dep atat. Al ne? Çırak. Biroq an tağı kügüzbeyt dep atat. Kün siyaktı emes. Al çırak. Al munir bu ne? Munir bu negisi aydın sıfatı. Kamaran munira. Kur'an'da aytat. Kamaran munira bu aydın sıfatı. Yani nur ne bolat? Özü nurlu, başkanda nurlu kılat degen söz. Sirajan munira degen söz, özüden nurlu, başkalarga da nur çaçıp turat degen söz. Peygamber aleyhisselam özü nur, 100% nur, jana ne kılat? Nurun çaçıp turat degen söz. Tushundingmi? Biroq nuru kanday kügüzü berbeyt. Aydın nuru siyaktı. Aydın nuru. Bayagı Badır'da ay tolgonda 14 günlük bolgonda ne bolat çıksan jap jarık bolat. Nuru jagımdı bolat. Közüň menen karasaň aydy karaýsың, közüň uyalbayt. Mına uşul eň jakşı sıfat bolat. Allah subhanahu wa taala peygamberimiz aytyp atat, bul ayday insan, günday insan, biroq aydan da kanday munir bolgon, çırak bolgon insan dep Allah subhanahu wa taala peygamber aleyhisselamdy ne kıldı? Jarıp durgan çırak okşatdı. Demek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem jarıp durgan çırak. Uşul jarıp durgan çıraktın ele biz sayasında jarıgında jursek biz baktulu bola bereriz. Anı öçürüp alsak, jal jarıkты paydalanbasak, biz ne bolot? Adaşa bereriz. Adaşa bereriz. Çırak kaçan payda beret tugandar? Anı ertişsen, barıp otursan janaga barıp, jandırsan, biroq çırakka payda beriş üçün çırak bilen koşo dagı bir nerse şart. Al köz. Közü gör adam paydalanbayt mı? Paydalanbayt. Közü gör oga çırak bar jok aytması jok. Oşun üçün Allah subhanahu wa taala bizge peygamber ber janıp turgan çırak janıp turat Hudayga şükür. Peygamberimiz hadisler büt bar astuda turat sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an astuda turat. Ekinci Allah'ın nemati közümüz de var. Köre turgan közümüz de var. Oşun üçün bizde hiç bir üzür jok. Biz köre turgan közümüz menen emme oşol çıraktardy görüşübüz gerek. Allah'ты munir çırağı Peygamber aleyhisselam al kişinin yaşosunun büt bardığı mahfuz, büt barığı kalgan, bardığı çırak, sirajan munira janıp turgan çırak, anın jolu menen Kur'an-ı Kerim'ini geçsek biz ardayım baktırırız. Oşun üçün Allah subhanahu wa taala Peygamber sıfatını aytıp atat. O sirajan munira al janıp turgan çırak dep atat. Oşonduktan janıp turgan çıraktan paydalangıla, andan alıstabagıla degen söz. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا. Endi musulmanlarga başarat bergile, musulmanlarga süýünçi habarlar aytgıla. Albatta alар üçün Allah Taalam öte çoň özünün fazlı karamını, öte çoň sylyklar daýarlap koýgan deydi. Demek Allah peygamberimiz ne kıldı? Başarat berip atat. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ آذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا. Bu ahirki ayet. Adam iki türlü bolat. Bir adam peygamberga baş yiyet. Alardın ökümlerini aytты. Baş yegenler kanday bolat. İkinci taife baş yiyet, kafir bolat, münafık. Alar ne kılat dese, alardın ökümünde Allah Teala aytıp atat. Musulmanlar da aytı büttü. Sen adamların, sen erişkenler, alar bunday bolatlar, sıylı bolatlar aytты. İkinci tarafta adamlar var. Sana baş yiyegen, sen jamandagan, iki yüzlü, münafık, kafirler var. Alar menen kanday mamule kılış gerek? Peygamberimiz aytıp atat. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. Hiç kaçan kafirlarga
jana münafıklarga baş iýbegin dedi. Hiç kaçan kafir, müşrik, münafıklarga, dinsizlerge baş iýbegin. Wa da'adahum. Alardan sana bergen ziyanlarını taştap koygun degan söz. Endi alar sana ziyan berse, sana ziyan bergeni kalasa, alarga köngül burbagın degan söz. Wa da'adahum. Düşünüňärmi? Köngül burbagın, aga mani berbegin degan söz. Bir manası. İkinci manası wa da'adahum degen ulamalar, mufassirinler aytat, sen alarga ziyan berbe degan söz. Sen alarga ziyan berbe degan söz. Bu manası da var. Wa da'adahum, sen alarga ziyan berbe degan söz. Manası var. Bir manası, alar sana ziyan berse, jamanlyk kılsa, alarga mani berbegin, köngül burbagın. Wa da'adahum wa tawakkal alallah. Alarga mani berbe, sen kimge söýün? Allah'a dayan. Wa tawakkal alallah, Allah'a tevekkül kıl. Allah'a tevekkül kıl, Allah'a dayan, Allah'a söýün. Allah özü yetişti sebebi ve kefa billahi vekila. Allah öz yeterlik. Allah yeterlik vekil. Allah yeterlik yardımcı sana. Allah bolgandan keyin sen alarga köp kynalbagyn, alardın sözlerinden, fitnalardan, jamanlıklarga köp işine berbegin, alarga mani berip başını doğrultup kıcarat bolbagyn degen ayet. Demek Allah Subhanahu wa Taala Peygamber Aleyhisselam'ın ne kıldı? Şunu bayandap koydu. Sana baş iýgenlerdiň ahireti ne bolat? Ana aýtdy. Baş iýgen ekinji jamaat taifa bar. Alarga aýtdy. Baş iýge alarga. Alar menen uruşpa, talaşpa. Öz bilsin. Sen alarny kıçarat bolbo. Sana Allah yeterlik. Kıyamat günü alar ne kılgan bolsa, öz oşoga jaraşa jazasyny Allah'ın astynda arat. Alar menen aýtyşyp uruşnyň hajeti jok. Wa tawakkal alallah. Allah Teala'ga söýün, Allah'a tayan, Allah sana yeterlik, Allah Teala özü sana yeterlik kafil degen ayet. Muna uşul menen Allah Subhanahu wa Taala ne kıldı? Ayatda ýagyna çygardy. Demek musulman adam balası kim kanda jaşy iş kılgan bolsa, anın jaşylygyny, sowugyny Allah Teala'nın birinci dünýede beret. Muna ayetlere gelip kalgan negizgi sowukdy ahirette beret. Allah Teala'nın kul kaytırbayt, etarbayt. Sebebi bereşen zat berem dep bu dünýäni jaratkan. Dünýäni ahiret bereýin dep jaratkan. Berbe kalış üçün emes. Allah Teala'nın bereşendigide çeki jok. Ekinçisi, Peygamberimiz sıfatını aytdı sallallahu aleyhi ve sellem. Al şunday zat sıfatı ayabay köp. Allah Teala'nın al kişi birleşürde şahid, mubaşşir, nazir, da'i, sirac, munir al sıfatını aytdı. Bardığı hak. Üçüncü Allah Teala aytdı ayet ahırında baş iýbegenler bilen uruşup taraşkanın hajeti jok. Ayşkanın hajeti jok. Ve tevekkal alallah ve da'adahum ve tevekkal alallah ve kefa billahi vekila. Allah yeterlik. Anı menen sen aytyşy uruşdun hajeti jok. İşiňdi alyp ketebergin degen many. Uşul ayattan bilinет. Demek bul dünýede paýgambarlarga birew erçik, birew erçibeydi. 100% adamlar musulman bolup ketmekdi. 100% adamlar kafir bolup ketmekdi. Dünýede kafir menen musulman çoğu jaşaý bilet, çoğu jaşaý bilet. Kıyamatgaça şunda kete bilet, jaşaý bilet. Oşun üçün dünýäni biz bardygy musulman kılıp bere albaýbys tuganlar. Kafirler musulmanlary kırıp jokda kılıp bere albaýdy. Dünýede musulman menen kafir ököwi çoğu jaşaý bilet. Allah Subhanahu wa Taala imanymyzy bekem bolsun. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.